Ingyan kali carita tirta amarta manut ring sejeroning daging kemati disampun raris para dewata ning wenten atur legi mabrayuk ing Sang Wisnu Sang Hyang Wisnu titiang kantun nyemeng kantun titiang iling ring daging pocanan kadu semayan ratu ngoni do kawit wenten peparuman iri kering swarga loka ingyan kadi pasumayan ni ratune cenek ni jamin ni ratune punika neka sejeroning sane kebuatan iri kering karya puminceran utawi mudek segara ni wanta tirta amerta ni punika boyo sane tiyosa yen sane pacang kedung wanta pikoliki sane pinaka mudek segara ni wanta tirta amerta nika kemanten sane kedung pesumayan ratu ning nguni nabi nemangkin raris saneside polih kanthi tiyang sekancan para liwat ratu dan tirta amarta wenten munci serawu taler Dewi Laksmi ketekaning Dewi Sri boyo jadi doa merdu sane polih kanthi tiyang wane kemawenan mangke naryan tukan boyo jadi doa merdu sane wenten polih kanthi tiyang nangke keawanang
rarisne mangkin puniki ya nenten kepatutan nyenipun sekancaning detyuni napi malih sekancaning yaksini jaga ngemulihkan punika utawi ngedum sane pulihkan titian iya mangkin raris ide sangyang Wisnu nyabukan paucanmu ya sekancaning para dediu yaksuninya kedo semayane nguni nah dewu sekancaning para dediu ni manira inget maniro kapin ning sumayan maniro ini do parungane malu wah kitu pesan neko kelawan para dewadene yen side nyen ngemulihkan ane merupa tirta amerta totona lan cudum majak mekejang kaden kitu maniru nyen mawa caneng pisan bocanan ide Sangyang Wisnu sekancaning para detyune punika dados cedhek kemeneng nenten para sidu matur malih
sedih pisan nsek punika mana ki jadi sapunika yang muncul nyenipun punika nyesel kawowohe nantuk nyongko malihipun ninten mersidaya matur sakeje teke nguntul maksamin ya adukan punika kenehipun nenten je kemedalang punika wantah ke kisi-kisi ngerengeng sareng timpal-timpalipun ya